ya ka jing sung khu jungi ya ka konsep jong ka jing long terai ba do siap bar ka bom la man pediang nama beli da ki pediang ya gitu kan wan ra ajik ya kila da baro ki bom beli ki terai kan do kila bandawa kendo nak sokap te baro ki beru kin dawa ki kasih ki jungi ki bun ki bom kan do ki don ki nomor ki bom don ke sekarang ki don ki kasih jungi ki bakwa kan sengkam lejong ki don caka manbu tekani kan kredit ya ka presiden ke basniu hadu kata-kata nalor kata ki nong tri sarkar nada ki don ko hok man yo khando don ko hok man yo yim di baro ada ki ko hajamun ki nong tri sarkar ki dawa ya kaju ketikan warra ka boden haga jelahi berkuai berkan warra ya ka tak ka presiden ke basniu hadu kata-kata tina kalian jong ingi labu ya ka written objection ba ni objek ya tu bijing dawa jong ka jong kita di panset komiti ban kalian jong deputy CM 8 pau ba kebun ki demand ki jong ki ka government kala tentai yang ri mentapat ka don tang kata ka preparation ya kata ka blueprint ke ba long tak panai kuatan tambah naik kuatan ringi lakran saya nak kelim sen bakal kuatan ru di mana ibet tik tang itu gidong teri hagi tenat sokar bagi public undertaking ki bokhe kamdi bandan ka jing ai ying la ni ai jaka ya itu gibru beli illegal settler nama beli la dak ai jaka ya ki illegal settler haga revenue la ya borok ki kapan seluruh me ki beru berbuat kini ya ki jaka sokar di kini ai semut kumnongi om kumni mo kading kamram jang sarkar ban ai quarter ye kinong tri sarkar lada kala ali ai bro ha pala mingem don objection ni ta henry lada dei ba sarkar kamla ban ai quarter ya bro no bli kumbang yo I lada fin pet kai ha ki district headquarter ki block headquarter ki sub divisional headquarter what apo headquarter jam state Shillong ki bobun ki department watang ka permanent building ru ngimdon kidang simwai kelet ya kuatar le watang ke office wa simwai le amo korap kenlam khasan khadru tili ke office simwai le hanong study khasan khadru tili dang simwai bada da pinpet wa da po headquarter jong ka Shillong city jong ni da piwat ha la jan marsiteng jong ki office kidang simwai ha ki wi jaka ya ka what ya ka office mau juga Shillong Press Club ke jong pi ke pdi hop ban yo ka office ru mata dang pensim wai di syai kata ka rais ban ai quarter watang bandon ke permanent office komdon ini keren nak besar assembly ru simwai yang mentah the west that issue arise ban ai quarter kai ke ba sarkar ka le ye ki we ke lo na da kimla ban ai ka quarter kai ke ba kile kai ka house rent allowance kata di ke standard norm dia beli pem apply dah kaju beli pi special treatment ikini beli kebangi om ba ai dah kaju ke yat stick ikini government employee kemot pi ai ka house rent allowance lu kinong tri sarkar lu ke sarkar kamla pengit kinong tri no jong kata di jigli shubu menta apa ke sarkar ka transfer you will engineer sina Shillong mo korat atau tau engineer wang ba ngap tre ban lit mo korat ngamar ngan syong ani laning ngan ki ngan syong ani am kasong ang government kalau kata ki illegal eviction ki illegal settler kalau dalam KMKI ka bohong ba kilo beru ke bahasa abi aja seka sarkar di bende dei lu tang bakadon ke sarkar kalau pedon kam yang ni ai habun ni seka nang sauli mensua kalau penterikam kaleng ke caka kidon ke jing sungku pakala ba maki ki perkhat bagi di kitrai juga tege caka dari kata kalau long syai ba kimdi kitrai ki kalau syai na mau beli ka syai akan ngodon kolong ba ada pimpet yang petition joki bagi le support ki ong ba ong yes umli ban ai patai di haba bila di kitrai beli pindah kam su pata tenolor kata apa ong ka sarkar kalau ya exchange ya tu cakala de kala thit ya tu cakala ki mamle di kani kijing dawa la sing ba sukwa tang ban dawa ban supun klut ya kam kecil dawa ka ban nok prim hai rem ba abakut hi kam don kan ko no jumut ya kani kijing dawa apa kani kijing perkhat kijing ki la di bagi di kitrai kani mencak ka SYC kalau long penkre ban persyak ya kani kam batai lut ya kai bande te kalau long tu early yang berita kani gue kestan ke jungi kalau sai baga government kamli ban sengap lagi ban nada de ke government kan sengap lagi ong berfikrit yang bat sedang yelong kalau keloi ban lum ya baro ki kasih ki ban duna kendo ban pan ada kit khar ki yo ar square meter ngini ban yo ar jat square meter mengilik long try
Lada ki yo ying mengiru itu no ying di don ki lak bom don ying ngin pe ki government employee ki don ki bojar pina dress no ta Mi iba kani